Esungwa kubatangira nteka ndazujali kama barani njogera sho muhendo mwebale muna bakutonda hona hali mukali mwebale and of course ne muko ikyahengaro ne mugamanti mukutoza akasente some abantu mugamba muno sente zibuzire na biki but of course every single day nakuba no lemera every single day nakuba nokole kintu ekikuleteza kuba notoza sente ekikuleteza kuba norora omulingo kusora kuba nofuna amasente ndeka nza tujalike Hakitara TV and maze kuba ni magamba Judas Shomendo ni gagango mulisa omuha wa moli tuli munyamasaza ya kikube and of course anali tuli kizira mfumbi tukwenda tubentu bazabaza munabaikazi mukishoka kintu tukenge ebintu mulingo byemeremu tukenge ebintu mulingo biri trole ebininke ebintu bikurubatamu omukishoka kino ekyakizira mfumbi je kambe chikizo Hakitara media bakola video gafena photography emikoro yayo yona halokali abakwanta gomokoro kwetaga ebisane birungi bakwanta gomokoro kwetaga video nungi kwetaga birthday photoshoot sibo kwendo itaga ebisane birungi all the clean photos ezokwetaga na video nungi ziri clean ezomukoro hikira Hakitara media bashobora kuba niba kwa services the best services bisani na video baikira namba esimu 0 9 9 ojja kuba obaina Hakitara media anda duko tujjo ko bata Hakitara TV bato munyikize Japs mpinduke mukatito tuti tugaruke nabayikaza abanyakule mu kichoka kino utaruga ntekanisa emyaka ati 10 omukama kabalega akyalo mitima yaitu abanyoro ekitere kinyakuteraniza abanyoro omwihanga lya America kikuleteire kijakuzo kayihamataka ekyo kukuza emyaka 10 eyikingura kabalega chwa owa kabiri kutandika ebiro okwezi 5 mpaka ebiro okwezi 7 okwezi okwomusanju 2024 Hilton Washington DC Emmanuel Karokoville omu America emikoro yona ejaka kutandika saisatu nyinkyakara mpaka saa mukago gwekiro obo kutahamu ojja kubona itagisa edora 15 ekyonka bokuba oli mu kitere kine kyabunyoro kitara iyo ojja kubona osasura edora 12 abasigazi kutandikira myaka 13 mpaka myaka 17 bajja kusasura edora 50 ekanda abana kuruga myaka 12 okusiribuka hansi abo babusa okusubira kubungire kibanja ekya www.bunyorokitarausa.org Diaspora celebrating 100 years of Mukama Chwatu Kabalega otaferwa mugieba kambaze onono musajjono wakitinisi osibirota oli live Hakitara TV amabaragawo Kasungwa Simon oha Kasungwa Simon Kasungwa Kasungwa ile Kasungwa limanyisaki Kasungwa wala Kasungwa bahugamba limanyisaki limanyisaki omuntu omurungi muno dukire bwaki mali niko limanyisa niko limanyisa kizira mfumbi bikurubata bite kurungi ano nayo okanika nda makanika wa mukanikiro bikyana mukanikiro bikyana tukanikira omuntu ka pikipiki byona ne motoka muzikanika muno atiwe kiki kyomanyire muno kanika amotoka ngira kira kumanya okuteka ebinyuzi mpira ebintu kebye ebyangu ebizibu to kubimanya kuru ebizibu kanjine guti nkayikengera kuru toka giyege maso kiyayega oya kwegeseza mugayiga wanga aroha na garage mugayiga aroha garage banzo ngambire ibara lyo mugo kama wabunyoro bamweta bata omugo kakiyenyisibire mukatite ekyo akweberemu kalira mukiya abantu bawo ndamukiza abantu bona bakizira mfumbi naramukyo mami wange kikonya akusembai nyaramukyaona bamakanika benkanika hano kizira mfumba mekanika na kanda ona kuruga kuli akanyama wakitinisi okwehokoro kuruga kuli akanyama abantu bakuchule sente baiti okuli enyama osibirota korongi amabaragawo Pascal nayo oli makanika wana yuko utaira gwiri nyene konye karanti onye kara smart ni makanika smart pikipiki nizo singa kanika wa motoka ne motoka byona mbikanika yo sente zikuzoka nukizira mfumbi Pascal ezo kulya zikuzoka kande za abakazi abakazi zawire zabana kuherera zabana za fees omugo wabunyoro bamweta bata ibara lyake omugo anye mweta mukyaro mukama ibara lya nuwoha ibara lya yetende manyire lya okulimanya ndamukya abantu bangu basatu ndamukiza abo jaba nkora nabo hano batale mwaka sungwano mugayiga wange Suza nuwara
Suza Rohan wekirisi osibirota kurungise mbasazireho amabara gawo talemwa Moses kizira mfumbi kurubata bita kizira mfumbi ni kuweti etio bukora mpora batu aba makanika kamuli bayingiti murogangana tuyekyo tikisa kuba ekyo kurogangana bukwaitwe na mbera yo kutetenkanya ati mukengangana muta tukengangana muri mbera zonna mayibisinga kutabura abasajja baba ni bakora hamu kwendanganira abakazi abyo biya iro chalogo ni wakusaki kora wenga ono nuwa abatiko mihala abakazi bana ni wogwa tufokere kizibu batime kimurakora mu muroge ari mahembe ikuri tuina abatakigarumba mu muroge abatakiyakora atakiyakora kati tuina mahembe bakwikayo service erinfu ino mufumo ali kusakutwa akwa katumuleke buleka ni kwa kikola ati karaba tuzamazibu ebyo bibamu ugambe niwo talemwa Moses gambire ibara lyo mugo wabunyiro bamutabata amazima kiti mumanyire naito kumukenga ramukiona ibanyani bankani babo ndamukiza abachali banga bankora nabo hanu na bampereire hali ona joire united we stand to fight poverty niga mazima yesebo kinu kibina cha charo bakutereke sente bongere behole abo bwenkurakurana mwaura sente ni mwehora ditwehora nendu tukole nkurakurana tubingo obwavu obunako ekibina bakitabatawe nekitebe Chichunda Village Savings and Loans Association mwahulirayo ni msavingirayo nitwahulirayo ntusavingirayo ndeni ntwehora nitukurakurana tukole ebintu mbwene byenkurakurana ati ze sente ze myoga mukazi hayo tukuzihayo mpora kizikarugire zona koko kumanya byona bitambura mpora babiri basatu bana mpora ate kitekezi kitebe ekyo wakikaruga halo akaruga alo group NGO ya kisi ya head office iri Hoima so zigenda ndifuna branches nizigura ne bagura batamu niye kukiru kya mostly but management yacho ya abantu bo mucyaro kuli ati kibikibiru nke mukifunire mu kitebeke abantu bakozire nkurakurana bayombeka amaju abantu abe batine bintu makaga abo babifuna ibintu nkebyo bawehora maroni bagura mataka ibintu nkebyo ata kitebe cyarimo abakazi bonko bana abasajja no of course nanyo kurora tindi mukazi abwaka injijwire na cyuma isa yarimo abakazi n'abasajja ungambira ibara lyo mugo wabunyoro bamwita bati tinkumanya kuba nyonde mukiga kandi honyizire kuno tinkamazire mu myaka 5 ati bwizire bunyoro nayo inakufoka munyo byona nico cyokurana kubalizo runyoro empako batagikoye empako njina bakakwamba amoti se kandi omukazi okaswera mu kigo bamenyako omukazi nkamuyantunga mu mukaija nawo nkamuleta amazire kwikara kuruna amana amwihayo ntungamo abanyoro batakukolere kurungi no muno nyina bakazi babiri omukazi wangu okubanza munyoro akuruga 40 hati banzonga abakazi bana babiri obasangire imbaganiza kiyo mukiga no munyoro embaganiza teriho ya amani bona basomere kandi bona bayina discipline ramukiyo nibo banzora mukiyo nkuramukiyaho mucyara wanje Murungi Denik onkwikara nawe kizira mfumbi ato wakabiri kotamra wakabiri wakabiri ogoto kumwenda kurungi kumwenda kali na umuramukiye nja kumuramukya bamweta Margaret Karungi eka tumusindikira akazina Margaret Karungi tumusindikira akazina akasinga kumunyumira kazina akaroko music irunda akuba bo murokoli musindikira kedini tukamusindikira kazina ki akwendo akira muno kwendo buyo buzina bwono nanka music nanka bamwetoho no musikono bagenzire mu parliament akarugamu Judith babidi ejo nizagonza muno Yesu bera nange onu katuzinire makazi nako ka Yesu bera nange nyo maze magale byedine bikaja Yesu bera nange ebyedine maze bikaja nyo bindabiro katuzinire makandi kona akarosazi kazi nakakarosazi nakakuoki akaro aro uzina bwingi obukuokia kazi naki aroho nka hitandirani derato bukasangireyo
kanda kanda arona kanda kagamba jayo gitekeyo giheyo gikonko ne manyo gigaruzeyo ni hauko obukakusanga inyo amabara gange ni nyo selector zagamani oli selector kurungi muno nokusingaho o selectingira nka muno henyi ni muno ona ali bakampangisa nyoni kitera bute nuna nogenda kandi kawaida linka kawaida na waro henyuma na waro muno na waro muno kawaida nwasinga kuba chaliwa na nyowata achaliwa niko tuzesiga kizina kye kyabunyore kiro ekikunyumiro yabantu sazi ekiro kya planet aroni nikisambi kya buoli nike kusinga yo hanu nike kusinga yo kuokia ata abantu muno sente bakuzirira nkaha abakuzirira mu abaguma guest house ayogurawo na kyalero kyenyini tugya kitera arokibira naiteru banzo ngambe eibara liyo mugo wabunyoro bamweta bati amazima okuba chali wango omegukire okuba omeguire kuba nkumeguire mazima hati selector banzo ngambire ramuki abantu bawo nkabasatu abantu wange kabasatu nkuramuke aho chali wange student alo wao ono ali student korongi muno abo bo kumujerega bujerega kuli kumujerega natalema Moses nibo bachali bangano talema agambiro kamutwaliro omukazi ogo mufere na yiwe akufera karosi be kurungi kanda mukiona abantu mugurusi yaki mukole bikungasa ebikunyamba ndi habikunyamba sazino oli live Actor TV mukuteiroho mukimanyire banyoti nkona kumanya tokwenda kumanya karosi be kurungi banyoti nkonda kumanya baitu webale kusibirota ojo Irene sateroho last west bikebyo amabaraga awo kinonko kuzamabara toina mabara ga gokundu banyeta kitaliba bakweta kitaliba hatono ono kumudupa ninyamanyire binku mudupa byangenye uko baitu mukabandi mukabandi nkimanye baitu on manager wangu okwenda kumulemesa amaka okwenda mulemesa amaka okwenda muya yo mutwali okumusobora abwaki malo okumusobora kikibai kala mukiya abanywani bawo nkabasatu live Actor TV ramukiya abantu bawo nkabasatu ndamukizeho iwe owo kubanza nyayera muki manager tomuramu kwa kandi chaliwo wensangire no baza nawo ono customer wange banzo ngambire ibara liyo mugo wabunyoro bamweta bata omugo mugo wabunyoro bamweta bata ibara tindi manyire tokulimanya manager osibirota baitu manager sente razi kuzokaho kasente ko tukakora kasente mukakora baitu atono ono ajja kulemesa amaka buramweho taine kizibu amabara banyeta ruse abasinga banyeta bouncer bakweta da bouncer abakiba kweta bouncer mani ate no hotel bageta bati hotel no bageta GMR restaurant kikube niyo kusinga kulisa abantu muno nito tukuchumba ebintu byekunura muno ate esahani ye sente zinga tugeze ye nyama pested meat eba yakasanje eyente 15 embuzi kakaga breakfast eba yenkomini nayeba ati mata chai mukaruro 10 mukaru chai mukaru ya 10 ndongaruti kandi musera muno tusera tuli babantu barunge muri ba class tenda abantu bona balye banzo ngambire omugo wabunyoro bamweta batayi barati omukama omugo wabunyoro bamweta batayi wabunyoro kwa toko mukenga ramukiyawo abantu bawo ndamukizo murungi wange sister wange director wa hotel eno bamweta Ateni Gloria niwo sister wawo na abantu bona bangonza ati bana bali mu hotel banu basasuireira aba customer banga barungi babulikiro tibehora no harosi be kurungi ati mteni mukusibira mu isoke musibire muta mujebale Barweto rusoro ati sazi no hayebembeire oha kulya muno muguru so sibirota amabaraga oli live Actor TV
Oli live. Owa kainemu. Hali. Oli live. Amabaraga. Munyango Maiko. Bikurubata. Ngwate kurungi. Kizira mfumbi okora mulimo. Yo chamanda. Oyo chamanda. Baita abako kyamakara bagambire ebibira mu kubimaraho. Anti sina umuri kubanga nze sisomi. Niko kokeze bibira. Si yo chabobira ze yo chamiti. Oyo chamiti. Aro akantu koteire mukanwa wako baketabata. Akoteire mukanwa wako. Baketabata. Baita mere. Baita mere. Ati woli nzaro yanka. Nze zalwa tororo. Ozarwa tororo. Tororo koziba bakia. Abadamu. Ramukia haba tororo be walekera ya familia yao. Abakurora. Baramuke mu Rudama. Jima tororo je amoto win. Ano nyango shola. Amoto wijuje. Ramuke ayi mukazi wa worekereye. Dakupara Rosemary cheng amotin. Bamweta Rosemary? Timikengere byo balizwe baitu nkenge mpuli Rosemary. Mugurusi. Ati niwo kumulya. Ninyo wakumulya hano. Na iramuki abantu bonka bati. Handamukizeho umukuru Birungi Fred hatwikalire hano. Hano wa director Mr. Birungi Fred. Naramukiaho nabantu inywe nabakugonze nkurakura nankanyowe. Banzo ngambire umugo wa Bunyoro bamweta bata. Umugo wa Bunyoro bamweta Margaret Karunga Dieri. Kani wo gumkama wa. On Fred niwe director. Taro. Ati yo niwo. Mabara Asimo Swale. Okwisana Mr. President Museveni. Kwana ngwa ogutayerengera muntu wekitinisa. Face wazifu mukwisana mu Uganda. Baitu chona tuluga Western Uganda. Wama. Nayi oli munyankole. Ndi munyi ni hotu warugire. Twaija kuno. Amabara gawe. Asimo Swale. Kizira mfumbi okora mulimo. Nyekozesa busubuzi. Omulimo gonka boyene gonkora. Kabwene nokora. Kando bulimi. Ndi musajja mulimi. Mukulima olima. Ndima. Mulima mbike bimukisinga kulima kuno. Bicholi, bihimba ne binyovu. Ebicholi bitembera kabe. Kwa. Bikiyali. Banzo ngambiro mugo wa Bunyoro ibale bamutabana. Margaret Karunga Dieri. Ndamukiaho family yawo banywani bawe. Ndamukizeho family yange. Nabona barokundura TV. Kitara TV. Bona mbaramukizeho. Karo sibe kurungi. Onwa mukyara Fred. Kamura mukyeho. Osibirota. Akurolereire kurungi. Tokundora. Mumazire busumiki muri hano. Myaka 18. Myaka 18 mwikaire. Banzo bonge. Moina abana bayi. Abana batanu. Kamuru basire mpora mu bana. Nembera ni kwe. Asente muzina Fred Center azina. Iwo kuzira. Fred Center azina. Za. Banzo muramukiyeho. Muramukizeho asibire hatatuoki. Ali nkali. Aine mirimo ende yakora. Ayirukaniza nende mirimo. Hano eno business maziro busumikana. Myaka nkama 20. Masa okagenda musweru ali hano. Ugimaintaining togirire business yo musajja. Togira tero otayemereye. Yemereye. Ngambira umugo wa Bunyoro bamweta batayibala. Margaret Karunga Dieri. Ya oto inaba sister bawo nanyewe nkusako etwale. Baliyo. Banzo kunyala kamera baramuki bagambe bafanira omusajja nyowe. Aba sister bange nyendeza muri abo nkomere mo. Sister wange lidi yankufunira omusajja ro hanu. Oija kwe wangulire. Na bamama bange bona mbaramukizi. Atulinga. Atonko mwanyu bakusaka nsaba. Mwanyu mwaitu. Bakusaka kusaba yonka ente nkayitano aho. Tiba kunchwera. Fred akazisasu. Mai. Akasasura nka 10. Lidia bakumpa ile baite ente 5 kale turabaza turabimara. Yatiba kuzaranka. Anzara kaboyo. Kaboye hano. Kasina kyaka kunyumira nkakuterera korunyo. Akazina korunyo.
akazina kolunyurako tobwina mubonyumika kala kandi kona kakunyumiza obuzina bwa kalo sibe kurungi Lidia ate namba yangaragi yafunata murake ngangana kalo sibe kurungi gunu munzani nanyo kusa kwepima nanyo kwepima aha nzizo nyina nsanju na ibiri nsanju na zinga nsanju na ibiri batu kene gurukawo hati hanu mukora biki produce amabara gawo tugume jonani hati guno kine kikakyo mchele baketa bati Pakistan baitondo pire jonani ati ningo do pira migo egyenyi ni super ati iwo limikazi wa muno henyini muno kizira mfumo ni muno henyini mukayikara muno okora hano kora supermarket kayetu gya nanka branch mujeta mina branch nyingi nkana a petrol a supermarket kule kuli obakondo kuli ma Joffrey henyini Joffrey no director wa niwo wenyini mukama wa itogo wenyino muramukiyo bosi nkutumiye Joffrey KBZ ene tuli mtu ukole emirimo Joffrey akabanza hano bo yagendali bakala akajja bujana eno mbe branch ya kabiri ntongere niyo nyine enkuru banzo ogambire niwo tugume jonani ngambira omugo wa bunyuro bamweta bati omuntu omugo wa bunyuro bamweta bati Tokumukenga kurungi akwebere anyibire mukatito ono bamweta bati kama wangu gendo soko mwekagulira bati ibarali gomu zaja kugambira wamunu kanatina kungambira ibarali yao ono kanatina kungambira ibarali yao ono osibe kurungi bati nkuru face yao nkuru baito bayinorura obayinorure nolie byokulya aba TikTok tewali oli kurungi ndi bulungi kati bakuyitani amanya gogwana kati Joffrey yakujjawo kuleta wana anko wawe Joffrey anko wawe iwo zarwo family yona ngimanyire ya ba Joffrey chengera antu hakuzale ibara liba mutabata sanga bena mukamera wallahi baitu hakuzara mu family ya ba Joffrey just anko wangi kati ya mbasi anko wawe asaidi ya mama wawe wa tata wawe ya mami wangi ya mami wawe karera muki abantu bawe to kwenda kuramuki yako mbanyenda ramukiyo karosi be kurungi customer ngunu waize customer amabaraga Katamba Henry live actor TV lego itse oli mwikazi wanga mwikazi wa Kidoma parish Kidoma kuno yes Kidoma ege bagambire kura na speed ya iguru eri nunge genda speed abokuba turamara kugenda akisaye waitu kandi norugudo barukoze turi kurungi buri kimwe cyona kikuri batemerera amande kuri bata ate Kidoma ukora mulimo ndi muntu ndi mulimo wemiti kandi musubuzi oli memiti kugaruhe byobohangwa kugama nti tugenda munsi abantu batemere mune emiti tukubyala emiti tulina celebrate kandi musibiki wenje kandi Kidoma ko abantu bakutema mune amakara muno batemera amakara kibira basisasize konka tugenda ntugara tukubigaraho ego waitu ati muno izire kugura muno izire kusubasubura mu bintu byokolesa ne byabakozi bankura kakahunga sukali na kibyone n'abakozi nyinabo abakuyambaho yesu amirimo ato inanka bed iyo baki ina na celebrate kandi sana nyo kujyanka kuguraho kunguraho yesu miti tuinayo ya buli kika kyona ate kyo rakora ora kamera hala TV otera karanga abantu baje bakugure emiti nyowe bagambire bikabye emiti bimwe ndi mwikazi wa Kidoma twine kalitusi twine pine twine gruveria ne just tree emiti ndiyo ne bobuhangwa kandi bokwano itaga okutuhikira mu kitebe kyaitu kibeta kikoda ikara mu Kidoma kandi tuli bantu abalinda haine kibira kugama nti kugaroho oburungi bwe kibira tukakwatagana Eco Trust hamuna NFA kugama tugale hoki ekibira no burungi bwenshi ego bahereze namba yawe yese namba yo msumeri 0772 58 17 56 ego ngambira omugo wa bunyoro bamweta batayi barali omugo wa bunyoro bamweta batayi omugo wa bunyoro ha ekyo
mukama wange ike kiyimbe kuyamanyire omanyire omukama wa Bunyoro kirabasayije mbagendo omuggo obayinde omuggo omuggo anyeberemu ramukiya abantu bankabasa kale namukizeho chairman Mutabazi Fred namukiza mukyara wange kugonza Harriet namukiza abana bange nambara mukizeho nabayikazi bona bayikaire bona abakidoma kalosibe kurungi orubasire birota siro kurungi kurungi Hoima Caritas Development Organization yes okadeo mukora biki itwe tunura hala kamera mukora biki itwe tutuyale miti nkoli nkono mwakambira yes miti tulindo buhangwa ukora nawo ati iwo mugo mumanyire ibarali omugo bamutabata iyo manyire naka kabumba yes naira mukiya abantu bawo yes ndamusiza abantu bakidoma bona muno pastor wange asemwe Robert ndamusizo munywane wanyu bakweta mugega right yes nabantu bona bamanyire abakidoma yes muchara wanje nabona bamanyire bara osibe kurungi amina kale bunu ati bunu bobonga bwebicholi bwaki bunu bwemihogo bwemihogo bakweta bata mabaragawo mukaikuru tugambira mabaragawo kando kwesereka nja kutwara oli live actor TV oli live at TV amabaragawo bazao naito katito tugambira amabaragawo tokwenda kumanya halo sibe kurungi oli kurungi jebali amabaragawo Atugonza Provias. Atugonza? Provias. Watugonzwa? Provias. Webale kunyirira. Yego wena kusimba. Omusajja no akuteka makasente. Ni wogo wanyine. Mbanzo musime hali tumulale mugaye bale kuteka makasente. Musajja wange bale kunteka makasente. Bamweta bata. Haisibura Jabu. Haisibura Jabu. Taina yondi. Nyamanya. Timanyire. Asa kuba ina yondi. Tumanya. Ati mukabaro banza nawo muherezo obukwenda. Obukwenda bwa. Obu mukabaro. Obukwenda bwa mlingo. Mukabaro mugambo mwenda muno. Ya ye. Tosa kwenda mukabaro. Nkyali mwana mutu. Habuwaki. Tokimaye bagamba mujja wasimu yekera. Eroha. Mali. Nyakubaire ndi nkuzire nkaona abakayide bani nawo nabakusa kwendanga. Banyo ni nda mukayibanyo. Hati mukabaro tokusa kumwenda. Hato muitira inego kumukora. Tina kinkusa mukora kikunkora ku. Ati ito samuro. Tinso tin. Mukabaro tokumuro. Tinsobora. Uko ukamuruga akaruga hali baro. Obuno akiri mulekero musajja nyoni nyokani ngenda. Mali. Ungu musajja no muleka abo musajja kuba yendeze handi. Tikandi ati uni wakusa kuleta mu ebintu byo kuroga ati akakuroga. Ate obonyongu mandeko musajja. Baitu ati bwakubaya yendeza heru nayo roho no lakambangishiriza nayo oli kurungi kikuitwara hoki. Kikuya hoki. Tikunkora kubi. Tikunkora ku. Kitabu waki. Anyway baitu kanda abasiramu. Tiba sura mukazo. Hati tutokura yo Rajab. Baitu hati Rajab ko ine yali ringi. Kasawa kuwana na mpereza. Na kuhasenta. Mbya makuru kusokizi. Iramuki abantu banka basara. Ndamukizo mwana wange mjuni Swaibu. Nyaramukiya musajja wanga Isibura Jabu. Nyaramukiyaho na nenkunyo. Rajab ajja kuhongezo musajja mukazo ndi. Busokizi. Kyonga kwa musiramu. Bazo ngambiro omugo wabunyuro bamutabata ibarali. Omugo wabunyuro bamutabata ibarali. Lero nunkamumanyaga. Tomanyire ibarali. Manya bamweta Margaret oba. Oba ni Margaret. Okumujuka jukama. Oba nivyo. Tinkumanya oba nivyo. Kalosibe kurungi. Ankuleke Rajab omuchumbire kurungi. Stage mukagiteka mu rugudo hagati. Habuwaki stage magitire mu rugudo hagati. Habukuba tibakakozere stage kurungi. Ata mabaragawo niwo. Abanyita Asimwe Joseph. Asimwe Joseph. Yes. Oli live actor TV. Bikuru batabita. Bintu bikuru batakuru. Sento okora bukora kizira nfumbi. Tukora tutyo bayi. Ate mune kimotoka kakalika kiriba hueramu. Antu barakaterekereza. Deni nibateka kurungi. Hali tusemerere kuyika. Banzonga mbili. Hano kuruga hano kizira nfumbi genda nkakaboya ali mu kutwalira sente zinga.
kugenda nkakabuyi mutwaro yes kandi mukubona musera kandi kugaruka hoima naho harayira kandi kugaruka hoima kurugana ugenda hoima naho mutwaro ato kwendo guide distance kuingana kurugana ugenda kabuyi no genda hoima distance kuingana ego iyo mbazo amabara gaho gamenyo nyoba nyita Asimwe Joseph Asimwe Joseph ngambira ibara lyo mugo wa Bunyoro bamutabata omugo wa Bunyoro Karunga Dieri Margaret yes namukiya abantu bankabasa okay kambanze ndamukiye omukyara wangu omuka hamu nabana bange akusemba na brother wange Ayebale John yes ni Ayebale John walinka aroho nguzi nawa boda ono makanika byona mbikora byona wa bonero wa makanika mabaraga Masiga Vincent Esiga Vincent bikurubata bitakizira mfumbi tuli mumpola tukurwanisha sente zikuzoka niko zityo akokafuniro nikako akokafuniro nikako o ikaramuno kizira mfumbi yenyini oba ijabo iki nyikaraho hayi yawe ruguru wao ate munwa ba boda sente mukuzirira nka arohe bikaro bibamo mu abagoma ruguru ko mu barabara biriyo kanyimo bangambira ro kibiraho ekibira ndakyo kitangire kubaho mujya genda muziriye banzo ngambira omugo wa Bunyoro bamutabata Margaret Karunga Dieri niwe ibarali ndamukiya abantu bonka basatu ndamukira aba boda bona abanywane bange bona n'abantu bange bona abangonzo bakastoma bange namuramukize omukaro mweberu okumwenda kurungi otinisi osibirota ojoire people power sirwa people power niwa NRM ojoire people power kati woko jujwihire nyene nteri people power nyendi wa NRM abo aki uri wa NRM nyine obusinge bwange nyine kuba wa NRM abama baraka mani ragwa kisensi bikurubata bito mpora boli wa atikizira mfumbyo kora mulimo buga kamodoka uri wa transport kakanta ziri hali ngambiro amabara go mugo wa Bunyoro bamutabata mugo wa Bunyoro bamutabata timu manyire okumukenga kurungi ndamukiya abantu banka basatu kuramucha Oderiki na Mani na Harera na Charles kale kizina ke kunyumira ngekuterera tokumanya kiri munda tokumanya kiri munda ekyo kyo mukurusi amabaraga katusabe habati kizira mfumbyo kora mulimo boda muri wa boda ramukiya nayo abanyani bawo ndamukiyaho mwene waitwa Asaba na mwene wabinatu bona mnimbara mukiya bona bamu bona tukora na bastage kando mukiara wao no mukiya bange muramukiza omugo wa Bunyoro bamutabata omugo wa Bunyoro akyanyebira mukatoyito akyakwebere mukatito karosi be kurungi no mutekereza enu yoha kamugirekereho enu yoha owa Uganda Cranes osibirota Uganda Cranes amabaraka baragangi banyita Rajab bakora bat banyisere Rajab salamu alaykum wa alaykum salam warahmatullah kurubata bito kurongera undi niwe ibole musiki wa hali abakyompa wezi abo kwa agambirege iba bamwita Rajab iteka akwenda muno kanda tiba kwa kugambe ni kuchika oiro hagambiro tamuongezaho mukazi ondi ajja kutabuka kanda atakuba kimanyite ko busiramu kikuikiriza enanye nuko mugambira yagamba kanda atara akoraki oiro obunobora muteko sigale no murorerera of course ina kusigara unarorera ngo mukazi mukuru kizira mfumbi bikurubata bito kizira mfumbi tukyali ko mwana abo embera ya sente zibuzire natimanye rundi nyo kumukikora muta muine mtu wanze tugaruka na mbere muri ndo buzuko bazibuzire yukuremera onokora nike kikuru nike kirunka ndatiwe kwa no ranti okufuna mu Uganda kusanga olikolo kutera buteye imba at least obera onokora ukakufuna kyo kulisa aba family insha Allah banzo ngambire omugo wa Bunyoro bamwita bata omugo wa Bunyoro amabaragi akweberemu anyeberemu tukajja kusaba njukizemu kale ramuki abantu bawo kale yona mbara mukizo kana nyume bali kujja
kutubera organized tuba hamuna inyo bona kanire kutongambire nankaki oli Akitara TV kale kirungi muno abonsonga niye timu yaitu kandi nisima muno omukuru omedogo bingi muno byatukole kandi bitukumuroleraho ndi mumwenda muno kuno omedogo n'omuntu tukyasingire kwenda kuno aba magoro havo kuba atusambire ekiriyo nekya magoro kireke kasa muntu baba amanyire kiba beta barato mukazi kotamara mugo kandi muramukize mukazi wange mama Swaibu arwao mama Swaibu yes karosi be kurungi owe kinisa Sarama toli musiramu amabaragawo ahebwe Edison Yesu asimu asimwe mu Kristo haisibwe asimwe mulezo zone rehe yawe oyanga asimwe mu asimwe Kristo haisibwe ba Yesu asimwe bikukizira mfumbe gambe echuleire sente zikuzoka sente zibuzire tezikuzoka banzo ngambira omugo wabunyoro bamwetabata omugo wabunyoro bamwetabata omugo wabunyuranye vere timu ndamukiye abantu bawo ndamukizeho abantu muzayi wange baronge Edward au kamusunsa ozaro kamusunsa mukazi wange basemera matuleti mwara wange Promise akusembayo Yesiga Stewart Kalosi be kurungi muzeyi osibirota kurungi ababaragawo manyita wamani pa hane chuchuka nyingi muno tituna kiyokora mbera ni kwe kusoma mwebale kunyirira yego ababoda bakisira mfumbi mu kunyirira tutugara ntunyirira zo na nyonjo ola akagitimbe akitera sente muzine tukora mpora tikiriki bimuno sente zityo mukuzirira nkahano habi mwabagoma guest house mukibate ifu okuo nebyana ni muchakaza ebingi muno bikangambire biriyo bingi muno ebitukuire muno banzogara mukiyo abantu bawo abantu bangi ndamukizo patu kyakuha nyara mukyo Steven akusembayi unkola mukyo house chali wango onu chali wawo ugo chali wange muno ni wasembereye ngambire omugo wabunyoro bamwetabata oguki omugo wabunyoro bamwetabata omugo wabunyoro tinkwetegereza amabara go omugo wabunyoro bamwetabata amabara go mukama bamwetabata tingamanye kiriya sibe kurungi kansembe yo umgurusi niwe nkusembe ya program amabara gawo Karwanga Fred ikurubata bita porampora kizira mfumbi chuleire kizira mfumbi nungi sente mukuzitoza sente tukuitoza bayitize kwatikana banzo ngambira amabara go mugo wabunyoro bamwetabata mugo wabunyoro nsakubanta mumanyi akwebere ramukya abantu bakabasata okubanza ndamukizo mukazi wange mukaho nyondi ndamukizo brother wange Rajabu Abokias ono munanka wawo Rajabu akakwenkoko brother wange wawe mbayimanyire mukodomi wawe omunywano ndo niwe mukuru wawe niwe muto mukuru wange ati nye muzalo icho eruguru wawe ziramfumbya urujunje ruguru aseru wawe hano musenta munenye karosi be kurungi saba kutondera Akitara TV ntekanza kwenda kuba ningi malaka ile kanwe bale nabayikare mutondera ku rugali tukatandikirege entekanza tujalike and of course kwenda kuba nimba ijukiza if this is your first time to watch us entekanza zaitu all you need to do it is to subscribe and follow us agenda YouTube subscribing Akitara TV agenda Facebook subscribing Akitara TV and of course my personal handles Julius Chomhendo Facebook YouTube na TikTok osobole kuba no followinga tu vibinge hamu turubatire hamu omulingo guno gwenje baganzira kama ijukizo Akitara Media aba videography na photography amikoro yawo yona oyina bakubano itage bisane birungiro itage video nungi ikira Akitara Media basobole kuba ni bakikolera lekamba bayi namba yabo esimu 0899295 ojja kuboina Akitara Media lekanda mukiho munywani wange Prince Andrews oli akata akonda kuramukiyaho Jackie Amoti oli Saudi Arabia konda kuramukiyaho munywani wange
the rest we reste oliaho mabale nabandi bona awo ndetekanza zange zona zino kwenda kuba nimbagama. Thank you so much kubagwa every single program etukola mwebale muno kubaganimo. Leka mbajukize this Saturday tuli Masindi muje tube Ido tuhagira abana bomoka twagire Kitara FC and of course ebiribe kwezi 25 confirmed igira 25 our finals, the first ever finals za Kitara FC tujja kuba tuvasinga neki ompira guno kujja kuba wankurukuku kuli mu rubuga rwa Kampala na bensonge ekyo leka tugende tulole tutetere neke tutonge kikopo kino ekya Uganda Cup for the very first time habwa Kitara FC. Leka mberekereze and of course nkubajukizaho Kitara TV, we are the official partners mu media promoting empango and atinja kuba ninyaba kuba nimbajukize empango eriyo mwezi ogomukaga birokezi 11 so nabensonge ekyo activities zona tujja kuba tuzibaiki aho abo mbitekanze zino ezempango na ku celebrating emyaka 10 eyakingura kyachwa tukabalega ebirebe kwezi 2 mpaka ebirebe kwezi 5 mpaka ebirebe kwezi 7 okwezi okwomusanju mu rubuga rwa Washington DC and aho mu America abanyura bayikara munsi za heru bajja kuba ne celebrating emyaka 10 eyakingura kabalega na nsonge gihona halo kali sakuba oli mu Canada sakuba oli mu Washington DC sakuba oli London sakuba oli hona halo kali abo kubando sakuba no genda ebirebe kwezi ebi kuba no celebrating emyaka 10 ku veterans zao in a special way oja kuba okozere kurungi muno. Leka mberekereze leka tutayita no mutekanze zinda Kitara TV mubaye ekatandike kamanyire notes zone kaije zisomere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people banyitara padiko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabi muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani. Kitara TV kwegesa kumanyisa.